niziza kwetwa abamu abojo n'abishiki abarukora timu 32 NRM Rutoto sub-county omukoro gwo kutunga empaka ezigwetabiraho Dennis Mbide owabiriho umukozi wa FOFA kandi timu 32 zikuza kuhayanira empaka ezi zerundanira achayi ekyandeke omukumba na bwanyimanuko omuzano gwo kwiguraho hagati ya Bulls Dogs hamwe na Nakazinga Lions kutandika timu zombere nuko kugwa kikazi goro ibirari ibiri na settinga semazina nakanga na settinga mu box mama nyabo umusajali yokurunga bonana mwina budget tuloze kumukuru gwa izinga abasajja bano ba legends twaba ni kutandika ekintu tutekateka okukiragumizemu omurujungu ekibakweta sustainability. Please encourage the young girls. FUFA has big budgets for women teams. Timu ezindi ezane harimu eyamagambo FC egutwire Kasoga ahagora ibiraro busha rero Buzenga FC esingire Kashungu ahagoro ibirari yemwe emizane egine yo kuheza myezi ebirne chweka erukuzanwa kandi zakamaririzo niza kubanzubaho ebirabe na bibiri byokwezo ku 12 mwaka ogum bwenu korugwawe bagambye Burundi ogonde timu Bulldogs Masara nakanga omara nambyamira ebyo bikiryawo timu y'abasigaze ya Rwibogo Kibingo Town Council etiraba mwizi kabura Town Council agorisha twaryemwe omuzano gwomukago guzanira chayi kabatangare omurubugamba rwampara kandi gwire gutebekanisibwe omunyishengero w'abacyara aba district ya Rwampara more asimwe n'ekigendero cyo kugarukanisa abantu abwenshobeza abiroho omukaruru akahwire omuzano gubwanyuma yo kutandika nendi gito y'amani munonga bitwizire gwayemeramo edakika 30 bwanyuma yo kuteganisibwa enzuranya mwingi bitu gwizire gwagarikamu nuko abarwibogo kusinga ahagori 3 aharyemwe twafaye kuja kumpira batira 3-1